legang mening ke duta dosil legang sini ke angkura duta dosil legang ada rupa ngolong gopur aralo engnong borta mai lotta aralo supa ngolong ke legang sori datu ngolong ka bege rupa ngolong ke aliai legas ekmatro ngolong missing jati tok legapa mabum sunam ngolong ke bihu jatiya utsabam na ngolong lagu ada rupa ngolong ke memberi ame mina mujeng apung lekogela kangkan pe ngolong ke aliai legasem sonam monam koi namam dulu kapa rupa supak ngolong ngolong ke oko niyam dok agerem gerdon aru ngolok aliai lega sab kapung ekindong dolu dolu tek po dolu la patila gedong are mu pasin ngolok dolong ara kirososin aliai lega patila gedong are pa kaya apung ngolok aliai lega sab kapung ngolok sola kapung ngolok mapola ilagla gedon takam nam kapolai ora ka nolu sa background nam kanan nam kabe rupa bala ke kon ba punna dong ngolok singgi apuna tale ke kon ta punna dong ngolok singgi apuna aru ke kon ke sak pa ngolok gumrak dum dum banamam nolu apung tatpa rupa aru pasin ngolo kaya lekopa kaya ngolo se aliai lega se ngolo hordia loka buroi buruli bo lekopa ngolo ali lega se pangkan pe patila yang takam lupang yela supak sinda ngolo oko ager ro kapa aliai lega se patidun aram lengkan poya ngolo video da miski bo mapalas ta pa katila dupot Bahaya. Supang lega amni kidot layam na supang lega sepang amoi apa ko sa ko tiga
Wow.
Kota Gareka, Riksu Polanka, Ontiado, Ontiado. Saya mau loga অনুষ্ঠান pa hamuri lole লগতে saya minam miji pospol songgela sokangkan baru ke sini niyala sokangkan petola tula satu dudoko ko kabek du iroi ngosan mo ngosan ko ki ke ta alia tu ngosan ko ke rak bora missing ni om da mitai na Berapa sudah go? Tapi deh, oh raptor, ini mau kem nih dam? Ini raptor, ini berapa? Saya tuh marah dulu. Tidak ada. Orang kira pakan ni nanti? Borpoli migom ani deh bona. Dek tu dah yang ngolong missing nak apa? Ada kedujur bona, bala kepurang atin. Tentu itu bona. Amroni ustad. Tai mulai. Kumsungam nang ulu tu, ulu ke Gunia pitu bang, orang ke ngolu kangkan pe produk do, so ngolu kumsung rasa, am kirim kangkan pe ngolu boraya. Sekarang kangkanan mau tadi kumsung sesi mesti asio.